tractor modi JCB excavator atanan modi hi and deu mai tiang a bucket ti veli chu hei apa ngai kop maya kim hi pa ngai ve vi wani hela hi bull V2 ti chu han jiak ve 3DX angvel bor ni mai thei hi stabilizer anh cầm cán na anh ta thế là hi Indian number 1 thì đã chú hành diệt về anh chuan thế là hi bull thì te control te poki la ki om na kina kan lo na kan la en chiang nga hi kan chon khan an modi ani tractor khania hi chung te po hi tractor ve kan ni JCB pa ngai kan tiang khan ni lawa chuan ei helam pang V3 hi a control na le pat kal khung ga mai thei grease 8 hour 14 left side and 14 right side greasing point greasing is must grease velan ka na tur vel point omjat velan chi na ni bull V3 ti te oma chuan kala hi dang lam ta de ula ka ni ama hi alo dar hi akau thei khan an siam ve rewa hela hi achunga khon hydraulic light te khan da ase alien lo khop mai ang lai pipe system veli chu JCB ang de khan an kal tir thowa chen hela hi tractor lai ka chu ni ta ni asam register ania chuanin han lon chin tai la hei a bucket lam control na chu tiang hin om ta ni kan thiam mai em thu ti lai thu tractor ina atnunga mi atnu na ve lang chi kha ari jiak vek thowa chuan hem te hi chena control na ta hen te gear ni ta cái tractor pa ngai khan ni mai accelerator a brake ne ta hi clutch steering ni he tam ni te hi poi mong chu ala dar lam control na chuan na chung te chu tiang hi ni mai ni pon ten da chapa tractor JCB modi zerchian na ani han thir ve chona nal ve veng vong re khop mai rin ai mu te po ha dam ve ve we thiam na hi sang viau to ni tractor te po JCB an siam thiam to ni hei nal ve de ni hi jong khan ni me ro sa